wazalendo watukufu wa Komori, rehema na amani hoju yanyu na zimwendeleni. Dumbeha ni zentu sasa kisilamu zangu. Duhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi taifa la Komori gamjua ukana indensi ya hatu sonti pia hina mwana Komori lazima huu ya amini ukana indensi ya hatu unge hamade heli kao zinti hu rala nizo huja vatolo hatua ikao hatua inuitilo mhono ne waziri wa mahakama Jama Dashaf nane mufti wa hatu Abu Bakri Siddiq mjini Salimani ikao leswala linu likao tatanya wenji maraya wa Komori kao haina mzimandasi haamini ukanae hatu watidena mnaila ukayakar na ujua yensi hatu rijaritilu haru mashamba yensi hatu rirendwa wandu tsihindu rirendwa watu wana ni wanadamu wama amandasi ikao ngamjua ukana hamade namna yori karifanya video kwa jana riwane saukaya ye hatua yati lomono ni waziri wa mahakama Jama Dashaf karnao stehi harumemi jihatu ikawajibu mruhamadami sijihundu harumao mji mtukufu wa membwa juu mji kaundo nazaliwa hawenda nende naone namna zi hatua zijoka ujaharume miji ya hatu ikao tsikati jihatu sukaya eke hatua ija harumo mji wa membwa juu nazaliwa besha bajoka udziro shasi wandu mwengoni mwandu ikawa rambokaya ngarjo mnambua enotiyo rilati ngwaje lati wasulimembwa juu tiswale juma haawa ya amani ikao kabajaje enotiyo ewe nge abori swali rijazatu shoskitifu mziro wahangu na uona uskwalelo hendaru maye umji wa membwa juu ya mtsamihuli njeni waswili haruma emiji mbali na mbali zintabisha na mnaje ndokaya rikahele wa ukaya walao silamu uonesa ukaya itakwa doura Mwenyezi Mungu hakweli inna Allah baki kama Mwenyezi Mungu tawabu demu nyutubia arrahimu mwenyuri urirehemu shoskwa lelo inu tsiwono ndongo za mastaja rambari re Mwenyezi Mungu bahiye mafundi bwa Komori walo harumenti ya Komori ngwara wazalina Jama Dashafi na mufuti shakwatsura Mwenyezi Mungu zintaja bisa suzi sabandu ya mafundi ngebanu harumale suala linu ne hatu ikaundo ya rengwa yatulo mhono ne waziri wa mahakama ngebanu nyinyi mafundi maulama unga mwanao namna je hatu waikao do yatulo mhono sha jawabu na jibulwa ndukaya vanu yotsi haki honru zililiwa luha ya shikomori hakabanu usilamu unutsambali yao mahalani honsipi shawa imma vanu luha na dini inunongo mbili tafauti yabo yotsi mastajabu ikari rongozi wa helu haya hatu rijoshinda rielewe siwozi sokaya ngemaana masubuti mloharu mwabazi maneno tinu hindi shawa nambio kana ngwari yao embaye zinu watujenda magobani abatsirambuwa bakomori ababale lori rambuwa ya ukaya yezinu kabatsima stajabu yonezi ya Firauna rwajojusisa zabarindi ni desire wambao kana yezinu mwikadhibisho nezi ya Firauna dizo ikao ngariziwo nao hokalelo
harumwe dini ya hatu karitsifanya hauri ya Mwenyezi Mungu shanga rifanyao ya ukananga riri yao jaya Hamada Shafi na Azali na Mufuti uwa msiba mziro bakomori uwa msiba mziro bakomori ibo ngebanu narikera dhihena mzimandasi baunu mtsango kaina ujokiri rijerire ngo banu ritilo haruma iteya namne kao imkiniha ze hatu ambali na mbali zirengwao no wandu wanu shawari behe mroni waribehe mroni kwezi wakomori akayamru hajojuzi sana mnaje siri kaufikiri ya ukana ya hutuba ya shikomori ikaitekelezwa wakomori harumao msihiri ambese jojo mkinira mbukana ngabo madwara shaba komori le swala linu lijana mnaji mufti habirliyale kalima linu ya ukaya yemfaume wa Arabi Sauditi haswali harumao msihiri wa maluzini bada wakansi harumao msihiri wa maluzini ze khutba mbali na mbali ze hutuba za tekelezwa yabo hutuba za shikomori bahewa na mfaume wa Arabi Sauditi hajaha haono embaezi hawambi ya ukaya yebanu nyiuyenga shiarabu haukaya nyimwamba nyime silamu bahe mufti hamjibu hamwambi ukaya za barindi dukati swali ya msiri wa maluzini ze hutuba kaundo za kaendabo hutuba za shikomori alafu mufti ngujo yarambiye ukaya banu ngabo wajeni wenji waenshiyo haruma zensi zatu ikawa wanu ngwafanywa komersa na mwishe ani na mwishe kweli alaka Mwenyezi Mungu namna rarengwa ratilwa ruma gobole biriti banu ritingoro horwa dukaya ngabo wajeni wenji wanu haruma ya miji hatu ikawa yoto kiringwa ngwa na biashara shayo mkiniha yunde wakati wanjie haruma msiri wa juma waswali juma halafweka kwa ja barongolo shikomori jokirika kwa elewa ngeba nubo mufti hujwenda bushini hau Faransa wanruwa ustehi ya ukana vaja mufti mkomori tsoi ilazimu barongolo luhash ya shibushi hau luhash Faransa kejajo parokiri ndi manuka mtsoja mrengensi hatu wanu mrirenge mrifufulia vanu sidera mstahini ngarjoju warike karim mstahini haka kena ujokire namna hii ebonge kwezi batukufu wa komori ikawajibu mruhamandami nje nionese legendo ikaundo na lenda ya ukabanuo wade unukoti hudzima haukabanu rikaure mauka nao opposition kwa tsushinda au opposition ngwa walemevu shana rambe ukana opposition wanu rikaungwa tsahao dunia ngelelo za jaru mwema fundi harumwe dini ya Kiislamu duka kwelema ule mafundi ngwamba ukaya ngwari yawe mbaye zinu wasijwenda shivani wa msiba mziro huo msiba mziro haukari kaufikiria ukaya ikakweli nyima fundi mwamba nyima fundi wa dini mdo harumwe michi ya hatu rikaufikiri ukaya eke sababisha ya he hutuba ya shikomori nga mrongoza umesilamu ili waelewe mwatahadharishe nambi mwadunzise na njema nga mzifanyo ha Mwenyezi Mungu ilazimu ike mfe dini ya Mwenyezi Mungu shabari rambuwa ukanyima fundi mlo harumwe miji hatu uwa mumrao tsi Mwenyezi Mungu nga mrao jaya Hamada Shafi na Azali na Mufuti onda umwarao uwa msiba mziro ngeba numaudu nga mtoka urambia ndrongo indi haumri nikeleswa indi ni harumusu ya ne dini ya Mwenyezi Mungu vanu nalikera vidingo si haina usiku nga mwanao maiti ridzi hao
ngekaba numru hafuhe haki yahe haumru hafu shahidi obzirolo ya bunda huu haukaya mmono yensihu manuka mnaujoja mrenge dininu mwifanise hama banu shinu shanzo shaumelea hama da l'hôpital maarufu bwelo yabo azaliheni wakati enda msafara yatsingwambanga mundu l'hôpital maarufu hauka ilerende hado shanzo shaumelea harumemba ezi l'hôpital maarufu vanu Bilali wala hajoju wakati Bilali ya laziwa bala hauzisiwa ma rabbuka ye Mungu wahondo ala Bilali hajojua yambe ye Mwenyezi Mungu wale hajojua hamba hubali sha amini ukana ye Mungu wahe sikubali haaminie Mungu wahe ngeba nunyi mafundi wa dini isabarini rimso aminiye Mungu wahanyu shamu aminiyo mafujari ngeba nwanuma stadir abonye mafundi wa dini mlo harumwe miji hatu nyi mafujari makriminali hamado wandu warengetsi hatu wende sawa ngeba alakika Mwenyezi Mungu makro wakati ya jumla likiwa ba officiel abunge bido ya somesha Arabu abo makronge bido ya somesha Arabu kwa lazimu hoja haya ya jeuzi swali haza sharabu kamtsono kabonga mditatanyao hokari lelo ba jemjeni ya jeharuma msihiri hutuba za shikomoringa zirongo lwao kajelewa bali banatesho eshi Arabu sikartsuelewa eshi Arabu kartsuelewa sibahi tena na mkera dhidingosi vanu harumelu haya sharabu hiyo karjajo ambayombi harumaze za hutuba zomi jini hatu shakari na ujua vake mru ya joja ya rohore ngozi ya mbe harumami harabu ya hemi jihatu katina mahadhi katina jijema na utowa hutuba harumaze juma za hatu shamrenge mru ya jero hore ngozi rangu mlango rangu mwangoni hato mihrabuni akarna kubali keria litafunyemba shingazija ya hatu rasoma rane shiara batu shijua parsomru haya mihrabuni guto hutuba shiarabu ufikiri balangu hezo lejibo la Piero karnomba ni nafasi karnomba ni nafasi ndetsi hatu karna ujua mje mrasulishe harumezi ya Firauna aimba biyoga na mkerathi karna ujua kwezi watukufu mashababi ngamu mrongozoni babanu zensi za ulimengu izo ziungwa hamandasi mwono juzi harumezi ya Senegal emaranya wajuha wafao emaranya wajuha walangu wadaiyo ze haki zao ya gwanza warohe haruma utwana ngewanga inde imana nambawe mashababi wakomori na rila muhedi ngosi yensi ya hatu tijari renge riba wandu karna ujue namna hiyo akaya vanuzi unekari kansi vanu gari zambao mimi wasukwalelo enu mimi nchwa sikiti homo wahangu hukatsa ndememba juu ya mitsami huli uhatu sendetse hundu wa ushababi waso malikoli watimizi wakansi harumaza nyipandwe za mji ala kuli hali wanda ori wawanili yao aveniri ya hatu maudu ndawala ngiyabu karina ujuwa mje mrengensi hatu muifanya hamashinu itea shike na grupu ya wandu wakeba nujuma uritsimbambi aimba biyo karina uhumba ni nafasi ngende mana ni mrungoza wani nyima shababi na mkera dhidingo si baba nuzensizi emabaya ya jiriyo harumaza nsiza ulimengu zinunga zitingo jiri hema isha madziro hema isha madhalilifu ya remawe mwanansi ulo harumwensi hila ngena rila muhedi ngosi bakari na ujua rjere ngensi yatu ribe wandu
masakalava warengensi hatu wadwendesa karna ujuwe hali ngebanu ngari juzi sawa ngebanu ye hatwa ya tolwa ni waziri wa mahakama Chamada Shafi ngebanu ngejoka henda rumwaze zawiya za hoa za hatu hakabanu bao wongo watu wa darasa ngamjoka henda mwenema wasababishe ya ukana mpaka lugha ya sharabu watoto jwahelewa na mrohea mwenzanyu mredsi ya sinema izo ruhambi yao bwana waziri wa mahakama Chamada Shafi hewe huono juze za uhunda bo Chamada Shafi hundi haungu hao mdo mzima ukana beki kutafadhali wa Mwenyezi Mungu bamaudu kuna ungu hao mdo mzima ngojongu hemi ndiyo miili na Chamada Shafi ngojokana lazima ruhambiezo Chamada Shafi ngawe yabo ya usaribiwa utsimbe komori numbi utsimbo wana wa komori na hii yezinunge jo upulili yabo Chamada Shafi ngojorende hahindu shitswa hindu Chamada Shafi ukana muda hungu homdo mzima lelongo jongu hemi libo Chamada Shafi notsidu wambi shala zimari wa shalezi zokana henye haina mru ya dhumania ya urendensi nunai ne mwanansi majito ya hahe omwiso wahe timwema lazima njabanu jebe mwambiani ya ukaya inu densi ya hatu sonsi pia kamna ujua mjemrengensi ya hatu nekenabo mwibao zemaliza za hatu sonsi pia shaka ina ujokiri tena mjemrite haruma itreya mdamba ukananga mri obligeo ridorongo wa luhe kao karti jua mrohabo mwenzanyu na mrohabo mwenzanyu mretsa sinema fanya mabanu mjamrenge mtsinu mjamwitiyar mwetreya fanya mabanu nuya hanywanyichi enda bomlomba basemba binu karina ukubali kwezi watukufu wako mori njoka nga mridunga vanu nanu wajori dunga banda vanu sanzan rongoze owa naama waheze janibu za siasa ziwanao nema krimineli wanu sanzani mrongozeni ni mwambie nukaya kabana nrongo iho zao hamade kamru halimi hawala mruha badingo eziwalu yuatwari nziro wangeka ina ujokiri riwanembana za maha na maha ijeke lelonga rungula nao uritsambaliane wangekwezi haina mru habe wa duniani ya jebe herisala ya hahe ya tsange o mtsango ya joshinda ngamurongozo zuki wangu mwinyi baraka wasedi swali ngamurongozo zuki wangu Baruani ngamurongozo zuki wangu Razida Isufu Muhammadi bwana Metra Mahamudu mwana Nyasa Abdalla Abdu Hassan na mkeravi dingo hii mabaya rala na yohuja rikera vidingo si mnalesha twani mwombe dua masibabu ya mlaweni mritashie mru mzima bangari aminiwe kama mritashie mru mzima nsufu mbo walobo nze wala nsu wafumbwa wale ngamfumbwa nyimlo banu mwanoze mbwana banu haukaya banu zinundizori kozamba ukanaka ina ujokiri lelo mjina tumembwa juu ya mitsamihuli rambe ngari pangao gari alafu ngari sao mitsamihuli hemindu haina mrungo ndo arwa ya shombo rijari tsanganya lila gari garanzo mshoferi yaribalie hau shoferi ujoshinda ribalie riwasuloma lari johenda aribatsoro hamru mmemba juu ulo faransa ya jambe aringure ngole gari lila bade lijo mjisa yendese dabolo ndo ye joendesa
de ulo balaya kwenda erwa ema juma rangu mitsami huli hatarajara pangale gari ewa ngeye garanzao wandu wajoende sale gari uwa mwinyi baraka uwa razida uwa baruani Yusufu Muhammad bana Metra Mahmudu Abdallah Abdu Hassani lechengo na livumbao gena mkera dhidingosi msanganyi heba zima vanu ngamjo ujua riwanene zimbi ritowe zimbi haina mnduwa rejea mweze parti zaha hakaya vanu inumwengoni mwele dharau lilona humedi msedi nele dharau lilona belu da zimu le dharau ambao kaya yegwanzima warambu wa kaya izondrabu wallahi ekako lilitsanganyiha akabana mbana inu kana ujwa hipulilia mpakari wananema kriminali wanu ndo katiri jopuli lembana inu hewa ngekwazi na mwozwanisi baze mwoza hatu zilembelea na mwozwanu wananya siwa lugulaya watu wandu wa siasa shawa wanoze mbana zinu alakika Mwenyezi Mungu mtirilembeze haukanyide mrilembezao haukaka mtsukubali mwakansi wazima mwatsungu wa mndu mzima haukaya zinundrabu 2024 kati hule godo shao kaka mjakansi wazima mwarashawiri haina mabaya ya kaya maya latsaho barini mwaritola mndu mzima haukaya ngari aminokaya ekamritole ya mzima ngamjoka na tasikar na hanga mizama pesa menji siwandurilwanone nezi ya kifujarinu haukanga rjoka na bunjilio zima fumbuni awelo litoshe mbajini kamili garjoka na bunjilio mbeni awelo likifia mahame rikena na bunjilio zima mitsami huli mjini awelo likifia mitsami huli mbude rikena nele bunjulo la mwiso harumo mji waizi wa moroni yabo karjala sama pesa yabo haina bunjulo zima yabo siwanduri wanonezi ya kifujarinu abo ngasiba zima wallahi billahi wa rasuli ngamambo kaya nsuo no wakati na wakewe zi hata kwa jajo shinda wahibe hata bilete zima au kaya rijoare mabilete hata zidoti shabonsi shaizo ngebidio kwezi wanama watukufu na mfumbani vanu mrensi banganu mrensi wako mori wale mbelea mwambi wako mori kweli mwambi yemaranye wako mori kweli kerad nakara notso shindariketsi vanu jumo tswamba azalina lao no abokariti nkonyo nzima yabo gajuka wana naye namnaje inge kwezi wanama watukufu mimi ngejurisa mndu hamandami na banga mwano na kriminali ngamwano na ezimbi hokalelo ni hebanu ni deye mwinyi baraka hauni deye baruani hauni deye Yusufu Muhammad bwana Metra Mahmudu yutimalezi ngebo mtso wanambana za mahana ma harumo wanamba wanu ikelelo tsana nrudi wakati abidiri vune njenrudi ni wakaushie amru hamanda mitsina ujua ingowa sangu wajwamba kwa tsuni amini iyo problemu ya hao ingowa sawa wajwamba kana kwa tsune lewa iyo problemu ya mru shami mibangu umuhimu dokange bidori ke bazima dori joshilari wanenele kriminali linu shawa imeka karjakatsi bazima rafikiri nano ezuki wangu jonsamibo na mdiwaza azuki wangu karihila rare jaka wakansi bazima wari shawiri le swala linu ngam aminukana ngari jogjitsa no abosonse pia ngari jogjitsa haukaya ranyi mtsahozi rizaezi rasimara ya rajitola ze nafsa moza hatu ngari jogjitsa sonse pia yebonge yoti wajibu wanama opposition mrensi mvurano dingosi mrensi mashindano dingosi muaminu kane mwana mkomore ngukozo yensiwi yo yangamizi wani mafujari makrimineli ri amini ukana nari kombo wensi hatu dingosi bangari amino kwa wandu wanuendo anzawa warudi wendele vanu ngam aminu kana iloka fabuli wali haukaya ngebidori hunde tartibu ekale rijoka ushindari tinele gari la kifujari linu hata lihime
ngari toka panga taratibu hindi sheka hena mrungu furo ale gari linunga lijo urwari yali ribondese henye haina jo persons yani kujobondesiwa ketsi mrulo haru mwemba ezinu ketsi mrulo kinyu menemba ezinu ngewa nama watukufu wa Komori rilo haru mwemba na inu rishemezao ariwanao hau kweli rato wazero zatu fidia rato wazero zatu binafsia karika radhi kwezi ni wananyasi opposition mwakansi vadzima baketsi na faida ya bunguo haukazi nudizo mwazifanya maharala na yuhuja mwatsu waswiliva hanu msije mrudi mrirejeza dingoni baya weka mrirejeza dingoni yabo yu hasara nziro ngekwezi watukufu ye umrongozoni ndami ekamwishia ambandami ekakamjeshia ambandami shayo wajibu njebano njeni mrongozeni ni mwambia nukane mwanamkomori hasa halemewa reulobonze reulohundani hasa halemewa haukaya mahaminji rambangari wanona fujari ikao rijoka rishidiri wananilo ekangara bilana ukweli ekari kansi vazima rikubalia nokana ngari wanao na ezimbi aminukari jokari toa sha ekaka mjakuba alizwe kaundo na mwambiani ngari jokjitsa sonse pia kwezi watukufu wa Komori karinauka wale aukaya ritoka hujarjari wonese mbabi rilani ezilone mafundi waloho harumwemi jihatu yaukana kwa tsura Mwenyezi Mungu shangwa rao jaya madashafi na Zala Sumani na Abubakari osalimani wodo msuba mziro wandu hamanda sira kaujajeri rilani rionese ukaya Allah mijihatu ngari sababishi wao kaya ngari rumao rirejezi wa harumaila yezi ya Firauna hauka emilamu ya yezi ya Firauna ndainu yo kabati atazibadili hao aka nsuona abambe se dokandu kwa tsure mwezi sonko wahimisiwa hena mru ya benda yewono kana yare mwisonko yone mba sababu nzima yaho wandu wanu watuzirenda shezi ya Firauna na inu kabati hata mujuza wa Komori hewa ngekwezi watukufu wa Komori na ikera dipendensi ya hatu haina Mungu yapangishana mboda rihimeri wanenezi ya kifujari inu hau kweli riamini ya ukaya sisi kartu jitashia shanga ritashia uwanashe watu nuwana hatu uwalelo na maudu shati wanu hamandasi ukaya wanu wa Komori na rikera dhirido rudambila na mbabi ukaya wanu wakati mru ngujuziso haina wakati nenda memba juu hatu ngamri washonga nomja memba juu ngamri washonga neze famikaundo na puha yakabodezi eba ngo wanombana nwabo wananyo onti pia ina mruhare ngo hazini samanga mitayari ni fe maskini hawani liyensi yangu ne mwanansi vanumba haziyo yodesa yo wiyo katika utahemba haziyo shanga yo wajibu ntowe nafsa moyangu haukayao skwalelo inu rizima iti membwa juu ya mitsami huli ye mruo kuje poro mwishambaza linge muhi kuje poro shambaza linge mwema no hafurenderi mzi yekarja mziha ngeyawo mru hamandami haubo shababi mkomori zabarindi nutso ulamha waka hamandami haukaya ensi inu insi ya wandu inu ya hatu sonsi pia karina ujua ensi ya hatu ijere ngwani wandu rutso jwa wanuwa landa ube ukanari wambia dukana wansi wa Komori wanu wako wafana na wa Komori karina ujajeri tilu arumwa iteya ritilu arumwa marisiza riba kisheba halafu badohea mbabi za malaba maroha ure waloho dingo ni mwembaezi ya kifujarinu ikingwa unaleso ya kwamba na banu mwengo ni ba Komori yensi hatu inu ya sangamani na waka gari rumoni wandu ikao kwa jaba kisha likoli watimize misomo yao kama ndo anza mwangalie embabiza wandu waheyao banu wadefandeo embaezinu wotsi wandu watawongra baki hata kwa jawa suli troisième
shangwa lozo zinji wakawa ne mabwizi wanu wabamba za na riali alafungwa jo banu waje karingo ari Nicole so aringo shangazo wandu dabo mdomba halafwezi ntabishao ngwesho wedzi waheyao vanu wa defandeo embaye zinu aringo adeyao wandu wapashia wahiba kamjijua uko nyiwedzi namtoka uri Nicole so indi vanu ikangabo mndu udefandeo embaye zinu mrunake handani mruna tsoshinda ya nyongo wema kalima ya hahe ya shinde ya just prime ye mkomoria ilewe izwe kaundo mru yambao shabatsi he mongoli vanu haumru mpushe mbuwa haumru tsujua u just prime ya rongozo wa komori mrua he vanu ye kengu niko wa komori leso gori niko leso ndai urambie ndongo indi kwezi wa komori ye komorinu ya hatu eza hundra sumani sonko lelo Senegal olangu wanilio NCA eno wananti ungeni shijoka hitswa shijoka enda na shende mngwaje la mumwambia nukai pirizo ila ngiyo moroni vanu na kansi vanu vanunga mimoroni e pirizo ila ngiyo moroni ngiyawe mastanjabu uyaona obo mwana mkomori he haki ya haho ngoriyo hindi kwezi wakomori ngamjo nzidi urisami arikaze vanu wakana karjaka na mada inji ya humnika ni wakomori yawonge Mwenyezi Mungu na jenlie wananyasi kaundo waloho lopitali Mwenyezi Mungu ya watowe haraka inshallah ya wanike ununu wa heri Mwenyezi Mungu na jenlie owandu waloho magobani Mwenyezi Mungu ajenlie warohe haraka wangareze famiza hao Mwenyezi Mungu na jenlie babanu Muhammad mwana ho mjini Mbeni Mwenyezi Mungu ya mhafadhi ya mtowe zifungoni ya rejei harumwaze hajara za hahe Mwenyezi Mungu ajenlie wandu kaundo walo hoprizo wonsi pia arangu mwananyasi mze watu Raisi Sambi na mwananyasi Dr. Salami Mwenyezi Mungu ya wahafadhi ya watowe harakomba vanu kaundo walio Mwenyezi Mungu ya jenlie yarinike maisha bora si wakomori haina mwanamkomoromba vanu walio ya hundaneneze haki zahe Mwenyezi Mungu jenlie ya Rabbi utina zimshindao juma riswali osikuwa lelo Mwenyezi Mungu ritole ye makrimineli madiktatori mafujari warengensi hatu heze baraka za Mungu na mtume utsina zimshindao Mwenyezi Mungu ritole le krimineli linu haraka insha Allah la rengensi hatu nando iwambaza la sumani Mwenyezi Mungu na mtowe haraka insha Allah ili rirengensi hatu liwaswili ubani kaundo ranzo ari waswili yawonge kwezi watukufu na mumboshelo ni marhaba menji ni wanukaundo mdungawe video yinu nanu wajo hidunga banda vanu na uboshelea watukufu waheledaho la Haitian Libre de Comore kao kama shukurio haku na ushukuria wananyasi wahe ze habari za Komori vatsina udiwaza mwanama Karim ujulwa hele zina la esurno ya bilis wahe SDN yawangenga mumboshilo ni maraba menji na ushukuria masi umema omji wa membo aju ya mitsami uli mji kaundo nazaliwa Mwenyezi Mungu ajelekengo wa wanono mbabanu kao duwalio na ujangilia ka omji wa nsujini wa baraka wa hatu Mwenyezi Mungu ajelekomba banu walio wa wanono nge haukaza banu dohumlaha ni heze ntosa za hishma za salamu za hangu dumwambia nukana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh narjona na wakati wa satsena ikahala kalmauti ya reiza ahsantu marhaba menji